Kaseng-seng partai Voice of the People Party. Hapok kajing ilam jong ba Arden Milar basayo mai. Kawi pipi kan penlong ya karalis ngungu kebanlong Hamadan Polo haka kat pratarik ubnai leber. Kata haka sungi sajan, haka por kat wei beje menstem. Haka ne karali en yo kajing keren ngungu iki pajba kecela ke bekersian borba eka parti. Na uba Arden em basayo mai presiden jong ka parti ubolong ru emeli. Kan don ro kajing pen ku brom ya unong thau bat nong ruai kajing ruai kong deng kong na haupra la khot i ikinong kersan ka parti banya poi syakatai kajing alang jong ka VPP Hamadan Polo te ka VPP kala khot ka wer ya ki pait ba nong kersan jong upra na keleng ka beri nyau terap banya wan syakatai kajing alang jing sngongo bat kan pen ku brom kerpang ya ki arngot kinong ruai bat kinong thau jing ruai jong kong deng kong na kibakwa banyo i ya kita kinong ruai bat nong thau jing ruai kinla banyo i hagatai gesngi kumba ka jing ruai kong deng kong na haupra kala kring ya ki babun ki pajpa jong kajalana do ki samla kilong milong kapa bat ki heparit kermen ba ka jingalang usngungu ro kan kring ya ki pajpa nakleng ka bri nyu trep hagata gesngi sajai tongin pai kendiat syaka jingalang jong ka VPP ka balalong Hamadan Smith haka arway tarik benai kong sem arjar arkulai baki penbena ya ka sembol jong upra Kisah saya upra betai geng baru lagi buat berkuat bersama haupra kumlesi bon kumlesi ajan go hilang baru